Encheye ana video bi beto monsen so a nini na echire mu se eka nyame nko a anka broadcaster edema Angel FM Angel TV yani di anka nipa bonfo bi kwa akwaje ne nkra ede fini nsem a na anka ni na sini na wonko be ne se Kofi Adomah eko ba bia wo ba ne de petrol anase eja ato ne ka lu se yetie nsem a ekoso dia na wachirima na nka wo pese wo hye Kofi Adomah trobe na ne kire se ye hu Kofi Adomah kra ensu nkra ne yakọ ne yakosie na Mmrantie bia onu so ti social media so e de nsem bia betu bia wo chirima kire se kam yakoye se ni na eye ntro hu free se na enim se enche bia na Kofi TV I didn't send me to about telephone the past live and the present wife Miracle Adomah wedding. Na ye na so ye nim say kam yakoye send ex-wife bi ewo wa ase won ne wo issues ba ko mienu bi na ni na Mmrantie e kire mu a eye ex foni bia na o magado mo ho ana o makọ book Kofi Adomah weni enye se kan bia ana edi twitwa ne honam ne Kofi Adomah kwa ne honam no ewo hi a wode se kan ebe twitwa ho se nkrante ana obe twitwa ne se ne twitwa kusi e de koye live shoot Mmrantie akasa bebre ebe ko ne akotie e de aba na so ansa na no ma menka wo se University Foundation na ana say asna de djumede eba be somo e wa Attention TV so the number n 0548302985 friend no now no entry come aye de no de be make say your donations are never too late and you say a mighty ocean a little drop of water makes a mighty ocean anything patch of Frere University now when no entry come emfa when we ni biemu janka mo browa ehu sia kunanu kunafo na bibia entodi Kofi Adomah ensema wodi atudwa no kwadu wodi atudwa se nkrofo bi na akwakobo no Saturday adi case we na esi wo Saturday na oye na adwen se odi kwa akohye akronfo Kofi Adomah boa mo hye video na menka asem mi kire mo me wo ho na me ti case docket na ba be di mi nsem na me tena se na me ni nipa ne di nkomo na nipa na ekire me se Kofi Adomah eba bronu bi so na me pese me di no mani na betudwa na monka ehunu se Kofi Adomah bra oba social media odido ne dofofra wone ne tie odido no afensu na ne bana wawo no na frɛ Kofi Adomah busa ne se da na ade na wonim se me betwere ensohwe na wo ye sa nyoma wem na video bi nso ba abontene a Kofi Adomah mo yi nioma bi afri edan bi mo ye gidigidi no ho kro ne ba ehun sem ni na so ye de ewo ho but enye kronfuo bia ne kokohia Kofi Adomah na wo se wo be ye de omu ba be di Mmrantie hwe na basa Kofi Adomah ho nambe no wa akronfuo kwa akobo no se akronfuo mpa mo hwe video ni ye pa se akronfuo mpa obi mo ebrowe aba na omu de bo emfian no omu de abu Kofi Adomah boa wonka no kre memesi case we nko a de Kofi Adomah boa wonka no kre na sources na mensa aka no ha no enye obi omu hyeda chi Kofi Adomah no omu bo na nkasa omu biridam no because nioma bi a wadane no social media no eye oba na wadi omu dream na wabu omu afaso no senya Kofi Adomah be ka ne story na obi a ka se Kofi Adomah na sei no sa emani bi na etwa omu no mabu Kofi Adomah enye wobi emre pam no ade achi abo America say 338 ade achi am ne oba na ebeye interview hot wine pa Kofi Adomah boa ya bridam no bo se emfia na de bo no hwe hwan na yebebo na hwan na akonfo be hia na obetwa na ba se yesi na okuta sharp knife bi na Kofi Adomah de na beti agi sei Kofi Adomah de na beti gi sei na o protecting nanim na wo mu kika nkwase ade oboa ma na twa ne mfia mfia na de abu Kofi me say se Kofi di akinyi a me prove no wrong Kofi oboa brabontene be ka no kra kire Ghana fo se ma ne na abu ma ne de mfia na abu Kofi hwe Kofi Adomah abasa hwe na basa hwan ne kuta sharp object a enke mbio kese hwe ade wie bie me kra metim di blade atwa me ho me metim di blade sa ade wie me metim di blade atwa me ho ama na yesese Kofi Adomah boa oboa na Kofi wo ni pefe se ade na wo de ye ma no obema ma na adi ai omanya broken heart wa ba abontene di do
ene odofo edi do de kire ni eye wutima ni eye wusei ni eye wusei onko na anim ododie onse nne yakwa akwachewa yabo enti bua obeba abontena be moma akronfo no munda moma akronfo no maso enko adidie na saa problem we dey police for mamo hamo ho police for mamo hamo ho wo saa case we na Kofi Adomah nkasa ne kote na ye ne de no kote na wodi di twa fufufu na enka obi anim se Kofi Adomah de enka twa de enka opebi no ono ne abridam no enya akronfo I put it to you say Kofi bra abontene na be ka no kre no enya akronfo na abo krono kronfo be na ba ya bona nkasa mfia na omde bu Kofi Adomah abigina be ka se akronfo bi na abi chesiu na den na wo Kofi Adomah wa akakodi wutwehunu etwehunu a wadi onse senke Kofi Adomah ma abontena ma meka ke be ka say Kofi Adomah de we ni papa we cool guy we say ene ye twa ne ma no eye bro no ma bo no enye a police for Ghana for mama makoma nkofom eye twedie ho mfaso no wudi twe bebrebe a ho mfaso no ene Kofi Adomah yakoche na yabo no entenye obia enya akronfo obia mamo panike enye akronfo muma police for adwuma no enye mele emaye Kofi brabontene nyesa wochina medasole a mede oba no ene sa ankrofo no beba online aba beka ensema esi ya omutwa wo ma enya akronfo obia na ababo Kofi Adomah me say time and date na mede beba ade na wotum futuro gu nkrofo ani wo sa case we ho ade na wotu sa enoma gu nkrofo ani e wo sa case we eye bro ene abo emfian obia nu a watwe Kofi Adomah sa akronfo a na se nipa bonifo bi enye nipa bonifo bi a Kofi Adomah yifrim nye nipa bonifo bi na abechewa wo madu sa boni we ema na udu o makoma edi agro no saa oba na ankasa mempese mdi betudwa ene na eye mfian ene edi abu Kofi omo chie no ma bridam no sharp object bia nu ebetwa Kofi Adomah sei ena eye no ne moma so won so ahawa pai na eye headings ena oba di gu nu oguni headings sei na ho na pai enti no Kofi Adomah kanokre na Ghana fo akoma nto omuyam because senya Ghana fo do wo Kofi Adomah senya omu do wi omu nimpefe se obi nipa bonifo bi na aba abechew enso nye nipa bonifo me say I put it to you say eyo oba ene de mfian abowo o maboa nkasa me say no kra me wo evidence bia me docket mo bibia wa ha Kofi Adomah be ka no kra enye sa me de me ba expose me ba expose Kofi Adomah me srew da na be ka no kra wali wanim din twedie na wadi twedie sia onse ne yabo wo ene onse yabo oswale a osu bedi twa no abedi enkrofo ani oba bedi odagu nkrofo so ene o makwa akobo no na oba na nkasa na omote na koma na oba na omote na koma no ne boyfriend na wone ne tie sisi no ma bechi Kofi o ma bridam no eye mfian abusia sima hu Kofi Adomah ne ya bridam no ntino ade china mutiti news no na muye ya monkanche obia se Mmrantiehene de videos ne se ne ode ache na betina obie nipa boni ni bie no obabo oba abeje ho nneoma obeye usei wa beti kakra bi ana me kwa mitimi fa bredi ngro ma hana me fa ntame ho se hyew ya bebo a ya di emfian na abu Kofi na wochena Kofi Adomah bomodian se case we si Saturday the case we enye wadwen se oba be yen sa se fresh bi ni sa nneoma afi na di video na to eti bia be ka no kre case we esi wo Saturday case ni si Saturday enya no peye amoma sole na air fresh we esi Saturday ti Kofi Adomah ya bridam no ene otewo no na basa na abuo ni sa nneoma na eye oba ene o ma be hwe na o ma papa ne honam nyina no eye oba na papa ntabusuafo me ma me kasa anwa menya sei minya 20 minutes a mepon na motimi a share video no na ma like na ma kache Kofi Adomah say case we na ode ba na oboa ya che na bo no o ma bu Kofi Adomah kasa ya bo no enye onipa bonifo bia na abeye Kofi Adomah sa eye ono an kasa ni hunipa e ma na osole a wodi omu to no odo na obedi no social media no ho nsunsanso na yesese omu di abre ne sisia no na enye nipa bonifo bia enti police for mun kama kuma ntum yam na case na munni akire se mo chi nipa kro na obu Kofi waye Kofi Adomah sei na mun jaa ne manenko because ono nso oye nipa
udi obi na nipa no ubu ni faso na ubu no kwase obi ya no kwase ayi a omo so betima abebo nti abusua aha ena me courtroom no case ni ebeto me na aso a me de bremo aha eye Mmrantiehene media me pacha obomodia se obehye video we na monka nche Kofi Adomah se entro na waba betwa kire Ghana fo no ne to adedi eye mfian ene ede abu Kofi Adomah nti abusua fo monka makoma ntum yam na mundidi na munda na sebi tafache udi twebone a wotu ba bi nkan ye beye usi ya akopim se obegya twebone die Kofi Adomah la wabetena media so a wabekire kwan a ofa so a utimi kokodi u manager eba na u manager ba anka hwe ankyerɛw na ho nkro ne ba ne sei na woti social media wo ka oba bema na ba betwere exams na wama oba bema na adi awerɛhoɔ ene kwadanda ne atete na wo ka sɛ o maame krampo no tinchen ba bia Kofi Adomah ye mebo eye bro ene ababu Kofi Adomah ya bo no police fo no incident ni siye na ye twa bibia ede akyerɛ me Kofi Adomah nchemu ni na akyerɛ sɛ eye bro de open no na wahu no yakobo na awose de anya mu de bia na kromfo na ebeje mu nneoma de bia na kromfo na ebe mu bibi akodi twabone ne ya kyene ne abo na wose de abusia ensem abrantie bi onu so di ne djuma e wo social media wo chiri ma kyerɛ sɛ assassination na ye ka ho asem na de fa Kofi Adomah wani adodo na friend Kofi TV no ni na eye nturuhu no kura ba kokora anymore eno ana me dey so mo e attention TV, so subscribe to our YouTube channel and also follow us on our Facebook page, like, comment and also share. To be the first to get the videos, press on the notification bar just for us. May I say keep watching Attention TV.